kulapho khona engabona khona ukuthi yazini madoda hayi manje sengiyayibamba manje ya ngiyayibamba hayi bese kuza uNtoshi Dlamini uNtoshi Dlamini uHamilton Dlamini lo gcwele manje emafilimini athi ke man phela la nazi kune show vie eGreat Hall into kanjeni ngicela nje uzongibambela le party nale party yabona hayi ngiye lapha yana hayi ngibambe lo party ngibambe ukuthi manje is like angathi ngiya freelancer yabona ungenele la phakathi naphakathi manje ku industry uyangendazela hayi ngangena hayi ngabuya ngayodlala kubo Cats eGermany eGermany ngidlala 6 years man yabona ngabuya ke into masengibuya and then ngajoin amajita they call Azuma yabona amajita khona they play African xylophones okay yeah ngadlala ama xylophone man kwaba ubututu bama xylophone tutu nama drum hey senza zonke izinto hey ama drum nobututu basibuyisela phetsheya futhi how zadonsa sathi phetsheya yabona manje sifika ke eNetherlands bafowethu Netherlands yeah Netherlands hayi manje Netherlands manje asibukhelwa amahotela sibukhelwe konke uyayibona la yini hayi manje sesihamba phezulu sesishaya isilo yeah sesikhuluma nesihlomi yeah uyayibona sesikhuluma zonke lezo zinto mara but our aim it's music music guys Maskandi all of them music wokuqala was an African sound yes African sound amateur sound ilento abayibiza bathi amateur sound yeah ama xylophone you are started in music of Maskandi asiyazi i-xylophone yini xylophone is marimbas yebo those are the xylophones okay lozo zinto bokuyizinto zokuthi abantu mabahlezi lapha ezihlahleni siblomile kanje yabona we play omunye uphethe shaker omunye uphethe ikabasa it can be but the kabasa not that kabasa le yenziwe yesilungu ikabasa bokuyi African calabash afaka ubuhlalo my color uthi uyishake ihamba njengestimela uyangandazela Maskandi ukuze babe khona bazalwa ilayini okay uyangandazela bazalwe leyanto ngoba leyanto beyikhala uMaskandi umuntu okwaza ukudlala iacoustic umamela lento le okay uyayibona uyayimamela lento bese achune igitha yakhe ngalento before adlale yeah adlale makadlala yeah saka yakwazi ukuthi manje he can compose a song ekungeyakhe with that thing uyangandazela because uMaskandi mina for mina into yamanje sibala ngitshela into yamanje uMaskandi wamanje abo ngitshela ngengqungqulu zamampela ubani lo owaqala laba baqala hayi ungangitsheli umfazi omnyama abafazi abamnyama bamanje sibala kuneyingwenya ezidlale before obani lapho Chili's obani ophushukela ophushukela ngikhuluma ngophushukela ophushukela bakadlala amagigi wakhe bawaba lapha abele naye bakamamela kwabanye abantu music kutho mina ke mase ngigoba sengugoba ngowenzo wami yabona ngowenzo wami mina my grandfather yena lo Nzama esikhuluma ngaye was a lead guitarist adlala no Lemmy Special yamazi Lemmy Special Lemmy Special is a guy who started ukudlala ama flute waya phesheya Lemmy Special wabuya so my grandfather was a lead guitarist ku Lemmy Special uyangandazela so labantu
bona ke mara bona zange badlale into kanje badlale khona lento abayibiza isibhaqa Okay. yabona ama-flute bese kuba namhlanje bayibiza ngazi bayibiza ini lento lena ngazi sebathi yini manje ngesikhathi samanje yabona umusic wento kanje uphuma from lapho uyangandazen weza wayenza ama-transition until today uyangandazen bathe labantu mabaqeda ukwenza zonke lezo zinto lezo mabazenza yabona bese kwaqubuka labafana abancane laba manje ama-come-up yabona yebo awumthandeni bonke kanti uyabazi ngamagama omthandeni yebo ngiyabazi ngoba ngiyabamamela ngoba nabanye bazi yabona omthandeni abo Big Zulu abo Khuzani yabona all of them asithi umusic wabo umenze yamazi nyamazi ngiyangahlangana naye market theater yeah so asithi umusic wabo mubi